Tko kaže da se Zadar ne može doživjeti u jednom danu? Nas dvije smo odlučile izvesti upravo to. Bez stresa, pakiranja velikih kofera i dugih priprema, ostavile smo automobile u Splitu i uskočile u Flixbus. Umjesto da gubimo živce u gužvama i tražimo parking, mi smo se zabavljale, a Flixbus nas je iskrcao blizu centra. Kratkom šetnjom našli smo se na Rimskom forumu. Impresivna crkva Svetog Donata i katedrala Svete Stošije idealne su za vaše prve fotke. Produžile smo do rive, sjele na kamene stepenice morskih orgulja, slušale kako more svira i gledale najljepši zalazak sunca na svijetu. A odmah iza nas, čim je sunce zašlo, instalacija Pozdrav suncu započela je svoju igru svjetala. Legendarnom kalelargom uvukle smo se u Varoš, mrežu restorana i kafića gdje je grad navečer doslovno oživi. Savršen završetak dana je trg 5 bunara i predivan zeleni perivoj kraljice Jelene skriven na starim bastionima. Jedna noć bila je sasvim dovoljna da napunimo baterije. Zato javi prijateljici, klikni na Flixbus aplikaciju i vidimo se u Zadru.